Nah kan, bisa you tenang-tenang. Naik-naik aja kata. Atau memang ON tengah itu untuk pembersihan ke dalamnya. Itu masa nalurinya. Belum kan je sekejap aku lihat. Ya, iya Nadine sagai. Ini mak tempatnya bunga-bunganya mak awaknya ndang kan? Awak tengah-tengah aja kan. Kita ada miyuk kan. Udah nanti jualan kacang, Kak, lewat. Kan, ini, ini, nó bệnh viện thì nhạ này vì hari itu lo ada benci lo orang kêu em cả đi ra ba đem nuôi đi ăn mà đem về nên chú mày ít thôi chú em tôi vậy nó cũng chụp mana